Wapirimana. Papi. Ngira ngo kurindera. Inde munya. Niwe buriye. Igihumbi canje man. Igihumbi canje. Aganje. Ningungu iki? Nago y'umujama. Konga kujya. Ongera cyangera tugera cyangwa. Ujya buretse tutangiye guca buretse. Ngoje. Nemera. Pereza wapiri. Waniga. Yes nashimye. Fika dagivuye. Yes ashimwe mwene da. Ni akadaje hano. Bene da. Umva. Bene da. Yes ashimwe. Vuga. Waniga. Nisu tutuna noduce. Jesus is Lord. Yanje man. Tamafaranga tukwigisha. Nayo nayariye man. Ubwo se kurema ngahe? Ubwo nyine ubwo weho. Oya ibyo ndimo sayigisa. Wonka kubamija. Ngo ushaka iki se wo? Ushaka iki? Unini giko kikugenza. Twajyana gusenga. Gusenga? Sira daje man. Ibintu byo gusenga. Kataman katatwiki. Katatwikinira Icyo daje mu kibazo. Kura mu mwanya. Tutiki. Kuri kunsaka se wambikije. Ubundi bukiretse nkibaze ati ubundi urashaka iki? Ushaka gukina. Aburiya. None ni biki? Nakijijwe. Uzo gukizwa byihorere. Ndabyibutse man. Yadiro ya telefone. Oya, none se tuzagumya dukine nka leta n'amafaranga ahubwo muhaguruke tuje mu by'uko mwabintu. Umva se man nawe haguruka. Umva se mwabintu ngiye kumugora banakonyeza irindwi hari. Serious ka. Uzirabitse. Nose man. Nta kuntu wadoherekeza. Kajya kumena do telefone. Ngewe kubafasha kwiba. Ntagaro kwiba man. Turaba tugiye gushikira. Ose turaba turi kwiba. Ntago nimba ari ugushyikira twagenda kuko nge na nise gushyikira nge nta kibazo. Nitugira hamwe n'abakristo bagenzi bawe urumva. Uzazura abakristo ngo mwese shimwe. Wajya se hari indirimbo muri gukeza. Yes ashimwe. Sister meze. Washa udukisira. Umuntu uri kurara. Badufasha. Bana mubyariro byarangiye. Bana mubyariro. Ariko Jesus is Lord. Amaze katekereza ubundi tukabarangira. Afite abasista babiri nyine. Kwani hari urazamuka wagera hari ukamanuka ugatambika ukazamuka ukamanuka nibyo ngibyo. Mugire urugendo rwiza. Jesus is Lord. Mwine muragenda mugomye mutamba. Mugomye mumanukize mwe ntabwo mushona. Muragera ko ruzituro mugera hariya murahita mumanuka nyine. Man, phone zaje. Ntabwo nabyo. Nta nimwe mbona tu. Jesus is Lord. Telefone yanjye ubwo sinabwira mbere ngo iki magari niyo disi. Nyefite umukadire n'amafaranga man, gusa nakora iki. Man, uswa bana renze narabahari. Kugenda nyine twakira urwaje. Aba sister kari beza ngamba baramuka muri isaha. Umva niki guhera were nacyo. Ndamya nitambuka. Ngo suru kutubaza iki tuva imbere. Nta soni. Ntabwo soni. Mwanyibwirira isaha. Ndakwibaza sasa ngaswa kugurira.
twagiye ubutaha twarakerewe kandi buriya ibintu by'Imana bisaba kugenda mufite gahunda narakubwiye ubyuka akarukusha igikoma none reba ariko shiri umwana yabyutse ari kuri bakubwira umufashe ukananga buriya se bizajya bigenda aho tugende nta kibazo nawe isaha zagiye kandi uzi ko ari njye urate buri munsi barambwiye ngo ni njye uratangiza amateraniro. They have left you behind. Menya nawe uriya si mwarimu. You think say they wise? Mwarimu la makuru. You think say they wise? None isoza na madamu na abase niyo baheda ije baba we kumwabuze nagize ibibazo reba bano bari barahanka You think say they wise? none abangaba nirirwa kuri tere ndi kuvuna buriya bariya ntaba Imana ukomeze upfune maze natwe twakerewe madamu turi kwihuta nyine isawa sawa. Jesus is Lord. Muraba pastor n'abavuga butumwa turabaha turazibonye ariko ni by'abakirisito bagenzi banje baramenya ko ari we wabibye yewe wamuhobeye usiko umuhobera no turazibonye rero muzishakirizo ngiye ko ndi umukristo ko nabyo nzi No. amagara wa mugabo hari yaraziko wa undi tujya tuzigurisha shyiramo nomero You think say they wise? yo mbona muberewe arabwiye babareze no kuba tukanda umuntu w'umukirisi. You think say they wise? aro abari muvugisha uwo mukirisitu muhereza twumva Umupampe sameze nkamwe amagara oh cho di we cho cho de baba riko je wa ya mari yabonetse imari ebyiri zishyushye ariko izindi turaziguha nyuma ha mutane kujya muhurira yego sawa. You think say they wise? yarambwiye ngo agiye kubanguka erega ni umwuka wera mani sheri ntabwo uzi ko umwuka wera iyo ukuyoboye uhita wabwira ngo hagarara ntushobora guhagarara se byagiye neza se nta byagiye waturange sinatwe tukitakariramo tukagura barange bari bampamagaye baje gushaka abakiriya ba fone none ubwo mbabonye twageze byari bikomeye uko biba bimeze komera nanga telefone wandangira se ko kugura iyanjye baraye bayijyanye mu gitondo fone ko ntabwo kaba nta kibazo none se twagiye tukayakareba none sheri na nansi yanjye nta kuntu waba ugiye gutaha koko birasanga umaze kubitunganya ariko mwana umunsi twarutse umunsi mwana n'abakisi Jesus is Lord. bakiriye na You think say they wise? baba wicaye ndetse nsobari senga ni intwaro nose ndagukamura telefone mwambwe You think say they wise? ndagura ziri he telefone ziri he Jesus is Lord. je nayizanye mwari nawe ubibagamo mwari muwe nawe ubibagamo telefone iyo telefone za telefone zacu na password na simukadi zanjye na simukadi ziracyari hanze hasi mwari nawe ubibagamo You think say they wise? muri telefone ni yanjye You think say telefone ni yanjye na password niyo ivuyemo bwiza ukwe ibisi ntabyihanganira hamagara polisi ajya si ijana na cumi they wise?